for inchu washing machine motor mangin ku wa khena kha kan siam le dona chuanin hei a fitting hi amzia kha anei ve ni ku washing machine motor sira hianin ku aron indicate ta hemi amzia chu blue le purple khu capacitor kaltlang tur an ni ta gray khumi khu a white akhan gray rong le blue le purple rom don ti na ni chu gray kha neutral ani ta neutral chu tlanganga blue le purple khu capacitor kaltlang tur ti na ani chu chuanin kan fitanga hemi hi kuwa khe na kuwa vel na siam na tur siam na kan vuata chuan hian heta hianin ta ila hi blue le purple chu lo ni ta blue le purple mo hi blue le purple kha ani ta chuan hemi hian capacitor a thu don tina ni chu hemi blue le purple hian capacitor kal tlanganga hemi neutral hian hemi gray hemi rong hi hian hei neutral ani ta hei chu heti hian a motora hian direct in tian alut tamaya ta hian karena kan vi khan hei chu direct in alut ti na ni chu chuan hemi capacitor pahnih hi hemi capacitor po hi en chiang kha angai ve thowa heta hian thil pahnih a om ta hei capacitor hi an en rong wang ta ila blue khan 12 microfarad ania red kha 5 microfarad anita chuan hei nge khoi nge atam khu 12 khu an atam jok a chak jok don ti na ni ta hemi blue hi a chak jok don ti na ni chu hemi blue hi a current output kha chak jok don ti na ni ta hemi kan mang jok don ti na ni chu chuanin tu tiang chuan kan fit don anga hi hemi le lama kan fit anga hei ti hian hemi le lama hian ti hian kan fit anga chuan hei hi purple hi hemi a blue white pahnih a le lama hian kan fit ve la thung don ni chu ti hian mo ti hian mani hi chuan camera ken te a hau taka ti fia hi a harang reng thin khop mai chuan hei hi a blade ani ta hei ai tu blade siam nan choi hi ni tamaya ale lam hi ai a blade zoom ani ta le lam bai zoom a le lam hi chu a siam pa ngai ang khan kan han siam ta chuan hei a hena lock hi han siama a lock hi ol sam taka nat po ngai lo hian ol sam taka te dalu to phin tan te thun mai kha hian a phor le mai thei hei ol sam na tu kha na ngai lo ti khan hi akor puile avel na in kop anita chuan ti khana virle thei ti khan a reverse in a vir thei ni chu heti zonga ding zonga vir hian akor pui ke anga vei zonga vir hian avelang kha ani dan phung tur chu ni ta ni kan han te sanga avil thei don le don lo ti hianin current hi kan vit to hi main ni ta a main line hi kan han onanga apia zoki reverse anga ni ta hian apia zoki reverse anga ni ta hi main ni ta ni main kan han ona hi chung hi tian hi current kha up ke tom theya capacitor le lam khana ni chok ta ti na ni ta chuan hi kan han on chinang hian ding zong ina vir ta enang hian
khan ding zong ne ding zong ne vira virei lo tuka chuanin hei zong hian kan met liang chuan vei zong ne lo virang enang o ka vei zong ne vir le ta dai supply kha a current supply line kha a in change sa chuan a vir dan kha a in ki chok ta mai ti na ni chu mai chu ni ta olu to ka capacitor fit ka til har sa eng ma om lo hian ni ta he khol hi ati 5 vel ol em ta nei ti hian an top mai ni chun he da hian a ku bada na a kha a om le ta hei po hi ol sam takatia an phun thlak mai kha ti hian ol sam takatia han phun thlak mai kha ani ta ni ti zong hi ni ta ni chu hian ti khan kan tu ban na tira tu ban uwa kha ta kwan ai don ti nan ta chuan ai zong hi kan leanga a reverse na lo virak tuna a virlai taka reverse ku zu thabak lawa electric motor khana tur ve china a top hi ma zel hi tha rileta ka diesel kha ani ta ul sam na tukta a thia pol sam ta hi cheng sing khatin an siam ve thina hei po hi tuna kan siam po hi tampareng puilama thon turania a motor kha alo fu tok lo wang kan siam thale a motor kha kan thla ka motor thar thau si kha alo fu tat lo maya tuna na motor tharin kan thla ka ei tuna chu kan siam zo der mai ol sam to khopang ti chuan kuwa kha ni khata khani ha dum ta khani sang tel man kha kan khe zung to mai do ni aman hi chu kar khada pho khana mu chuak dek thei ni hi cheng sing khat man chau ni ta aman kha to lo ni chu a zong kha ani ta a hian an chi le khapa